Ni tutsplan a plija diom ober en Glasgow. Le plijer a diom iwe pa vefe lennet genar. Duere ne ket gol ez lenn en klas resis a dorn war an urziateur peu an telefon. Se zo koz mamm desidet moula an ei evit kaout levrigou brao e brezonek hag e galek. Kas ar an a plija dior ar levrigou ze, neuzen e kal narrant da voula an ei. A aie, just war bureaus plan ar levrigou di war ben saotradur industriel e zan nazer. A bomen an mirortos a re di war ben a vengleuzioù pistrus e breiz. Zen, c'hwer levrig a zo bemoulet deja genin. Evit kaout nei, tchemerit persen an eil kouziat duerza en linen, a galerit preno levrigou war an lerien petar zul zeiz war hutjen a fiz ebrel, a gouteze vo recivet genar war levrigou en ar poest liziri a rob krez mis mei. €1 e pepain, gant ar frejou kas. Dre breno a levrigou e vo ar rantaouet an media en klask. A galerit rana, ue, pa meneus koulz, an titourou gant tudel.